Mantap ya. Partners surf lesson. Es. Hai. Udah berapa lama di sini? Ini Abang? ada bisnis ini. Hah? Bisnis ini Iya, bisnis itu. mulai tahun 2014. 2013 lah ya. Jadi mau ganti GMCS. Jadi Parna ya, Parna surf. Nah, di seberang Mamaka masuk ke gate perbatasan. Nah, ini tempatnya nih. Owner by si Jabat. Nah, itu dia tuh lagi angkat survei. Di sana juga ada soala gogo ya, Batak ya? Ya, harga turnip itu. Oh, turnip juga. Berarti Parna juga ya. Ini selai. Oh, ini Salahi. Lesson ya. Jadi Masih mode toga si Jabat. sejabat sir. Jadi abang tarik tubuh. Jadi. Kelapa bang ya. Oh, no, oh yeah. Oh. Lanjut. You on this one, huh? No, it's yours. I use yours. Mana? 2 jam ini, 2 jam. 2 jam teh. Murah-murah. Sahalak. Exciting, huh? Yeah, Fun. really good. Yeah. Man, for me, the water, freezing, bro. Freezing. Well, it's hot outside, so Yeah. England water is way colder. Where I'm from, it's freezing. You wouldn't be able to do it. That's why for you guys, this water nothing, huh? yeah. yeah, no, it's still nice. Same thing in where I'm from in Canada. The lakes Oh, are cold. see, Canada more. Sometimes can be minus, isn't it? Oh yeah. England as well. You can't swim when it's minus. That's way peaceful. Terima kasih. Terima kasih. Hold on, wait. Don't left. Para GMTS, kembalilah. Gitu ya. Jangan mengulat terus ya. Mengulat terus. Dan mamura. Menikmati pantai kita maju. Kelapa muda sama pet muda. Awet muda. Awet muda teh. Jadi mengajar akka budaya dah, mamar surfing. Ayo, molo internasional lau. Guru instruktur surfing mak. Oh. Boleh halak kita dang lak tu guru. Instruktur dah. Level-level internasional dah. Level
level internasional mah kalau mengajari surfing om. Kita boleh kalau kita itu boleh dibagi nang laku. Oh. Ada nggak sertifikat nih? No. Kalau sertifikat berarti Pro. 500.000 1 jam mau. Oh loh. 600. Nyansa dia? 250 lebih. 250 saja om teh. Apa kalau? Udah kasih. Wah, mantap ya. Oke deh. Tapi nggak apa-apa tadi papannya itu. Aman. Sukses dah. Udah dah. Ada nggak pesan tuh game tes? Diundang ke MTS. Oke. Selalu maju. Oke, mantap, mantap. Semangat. Ro tuku ada. Kalau ro buat kayak tenggolang-golang asal boy mangalek gua. Oh, lo mantap.